IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Duduma nga ili, iti primero distrito tinakaawa ti tulong manipod iti First Congressional Office sa babaan na iti AIC sa when Assistance to Individuals in Crisis Situation Programa. Ti aktibidad kat indaulwan ni House Majority Floor Leader Congressman Sandro Marcos kanagturong isuna partikular iti ili ti pagudpud Banggi, Dumalnega, Bacara kan dito syudad Tilawaga. Sagon iti congressman, nupay nagulo ti mapaspasama kiti Senado ken iti lubong ipang pangruna na iti primero distrito nga ipaayan ti pagimpagana. Ngayon sa ating bansa, marami nangyayari ngayon sa politika. Medyo naguguluhan ako sa mga nangyayari sa Senado. Pero kahit papano, ang importante ako ay siguraduhin bilang diputado iti primero distrito na iti tulong, iti assistance iti primero distrito ay itultuloy tayo, itultuloy ti mga ahensya ti gobyerno, itultuloy ti opisina ti primero distrito. Apo kaya't ko agpasalamat at agsipsipat tayo para ti DSWD sa lahat na kanilang ginagawa para sa ating distrito at sa ating mga kakailan po. Abayatan na nasurok 5,000 residente ti First District tinakaawat ti tulong pinansyal manipod iti Congressional Office. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.